Bekungusuku lwesithathu uMengo ephekwa ngembuzo. Namhlanje ugcine eseba nomunyu khathi echaza ngenkulumo ababa nayo kuWhatsApp kanye nejaji. Utshele isigcawu ukuthi ijaji lamthumelela izithombe eziningi zezindlela ezisetshenziswayo uma kuyiwa ocansini. Kutheni lento uye waphendula kulonto wathi semandi? Ndiphendule ngolohlobo kuba bendingayazi uba mandiphendule ndithini. Ndibone impendulo efanelekileyo leyo emanelisayo yena. Le miyalezo le esigqiba kuyicaphula ngoku ubuyiqonda? Ukuba ubuyiqonda ubuqonda ntoni ngayo? Ewe bendiyiqonda. Yes, I understood it. Into bendiyiqonda ngayo yinto uba funeka ngoku ndimxelele istyle sesex endisithandayo. Uvumile ke ukuthi ingxoxo yakhe nejaji yayithinta izocansi, kodwa ke uthi yena wayengafuni. Ubufuna wena uba nikhaniqale nidlalisane qa? Bendingayifuni. Bendifuna ukumnabisela okanye umcacisela kabanzi ngaleya ibithe foreplay candles. Bendingafuni mna uba ne-foreplay naye. Isigcawu sizoqhubeka ngomsombuluko nalapho kulindeleke ukuthi ijaji kube yilona eliphekwa ngembuzo. Ijaji uMbenenge limelwe kuleli cala u-Advocate Moses Khakhane SC.